фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ба дервақтии шаб нигоҳ накардан нафарони зиёде ба пешвози таърихсозони варзиши кишвар, нафароне ки дар 19-ҳамин бозиҳои осиёӣ ба гирифтани нишонҳои ифтихорӣ даст ёфтаанд омаданд. намояндагони бахши варзишии кишвар, шумораи зиёди намояндагони васоити ахбори умма, мухлисону ҳаводорони инфиродиву умумии варзишгарон ва албатта наздикону пайвандон барои самимона истиқбол гирифтан ба фурудгоҳ омаданд. дастоварди беназирро дар ин мусобиқа ҷудокори шинохта ва бо маҳорати меҳан Сомон Маҳмадбеков нишон дод. бори аввал дар таърихи ҷудои меҳан Сомон ба гирифтани нишони заррини бозиҳои осиёӣ мушарраф гашт, ки боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. аввалан мехостам самимияти худро ба созгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон расонам ва шаҳрдори шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, ки он кӯшишу ғайрате ки барои карда истодан барои ҷавонҳо бисёр имкониятҳои хуб дода истодан, ки ҷавонҳо дар арсаи байналмилалии миллатро яъне маърифӣ кунанд ва ин ҳам як иқдоме буд, ки имрӯза ҷавонҳо ба ин яъне дастрас шуданд. ва шахсан ман ки ҳамчун падари Сомонам медонам, ки то чӣ андоза масалан давраи охир дастгирӣ аз тарафи худи ҳукумати ҷумҳурӣ, аз тарафи федератсия, аз он ҷумла президенти федератсия, ки федератсияи дузудо, ки ин як бисёрам имконият дод, ки ҷавонҳо масалан дар арсаи байналмилалӣ иштирок намоянд ва давлатро маърифӣ кунанд. ва хеле ман хушбахтам, ки имрӯза фарзанди ман миллати манро маърифӣ намуд ва дар арсаи байналмилалӣ яъне шаъну шарафи миллатро баланд бардошт. ҳамин гуна интизори ҳам ба поён расид. тими миллии ҷудои Тоҷикистон, ки ба хотири эшон бори суруди миллӣ дар бозиҳои осиёӣ танинандоз гардид, се дафъаи дигар дирafши ковёнаи меҳан бар фарози сар барафрохта шуд, ба ватан баргашт. роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти федератсияи ҷудои меҳан варзишгаронро бо гулчанбару гулдастаҳо ва муҳимтар аз ҳама бо эҳсоси ғурури миллӣ пешвоз гирифтанд. ҳини пешвоз роҳбари ҷавони федератсияи ҷудои меҳан бо варзишгарон акси хотиравӣ гирифта бо эшон суҳбати гарму самимӣ низ намуд. خیلی خرسند است که تونستم یکم مدال طلا را به وطن عزیزم بیارم. من میخوام میناداری خودم برسم به فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدظاهر برای دستگیریشون دستگیری ما وزگیران. بهروز خواجه‌زاده با جراحت‌های قبلی برداشته خود و ظهور کرده در این مسابقه نگاه نکرده، پنجمین نشانی برنجی جودوکاران تاجیک را و در عموم 18مین مدال برنجی را به خزینه تیم ملی وارد کرد. همچنین جای ذکر است که در 18مین بازی آسیایی بهروز خواجه‌زاده برنده مدال نقره در رشته کورش گردیده بود. چی در مشق و تمرین ها، چی در سفربر کردن به مسابقه ها همه طرف ما رو دستگیری کرده ایستادن. ما با این دستگیری جوابانه به این دستگیری آنها ما کوشش و غیرت میکنیم که در مسابقه های آینده خوب اشتراک نماییم تا که مدال های طلای مسابقه های با نفوذ را به دست آوریم. ما برای هر یک مسابقه مخصوص کار کرده ایستادیم و در پیش خود یک مقصدی معین گذاشته ایستادیم، محنت کرده ایستادیم تا اونکه دستاوردهای خوبی ورزشی را به دست آوریم. تیمور رحیمов جودوکاری رقم 1 سیاره با صاحب شدن نشان بازی‌های آسیایی چهارمین مدال نقره مسابقات محتشم جهانی را در سال جاری به گردن آورد. باید گفت که این نشانی به دست آورده تیمور نیز در تاریخ جودوی مهن اولین است. همینطور جودوکاران مهن تا به همین سال به خزینه تیم ملی 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی وارد نمودند. راستیگه پیش از راه به سوی بازی‌های آسیایی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با همه ورزشگران واخوری کردند و برای یک روح‌بلندی و ما یک موتیواسیون خوب پیش از مسابقه به ما وعده دادند که کسی غالب مسابقه می شود صاحب سه خانگاه در شهر دوشنبه مدال نقره 2 خانگاه و مدال برنجی 1 خانگاه از جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
ба ғолиб 150,000, ба медали нуқра 100,000, ба биринҷӣ 50,000. ин як ғамхории падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ барои мо варзишгарон мебошад ва мо бо як дили гарм ба ин мусобиқа сафарбар шудем ва хушбахтона тавонистем ки аз риштаи ҷудо 3 медал ба даст биёрем. бояд гуфт ки 19-ҳамин бозиҳои осиёӣ дар шаҳри Ҳанҷоу Чин идома дорад ва то имрӯз тими миллии Тоҷикистон танҳо 3 медал ба даст овардааст, ки ҳамааш мутааллиқ ба тими ҷудои меҳан мебошад. ҳамчунин бо касби ин 3 медал дар рақобатҳои ҷудои бозиҳои осиёӣ тими Тоҷикистон ба қатори беҳтаринҳо шомил гардид. натиҷаи ки ҷудочиён дар бозиҳои осиё нишон доданд, ин як натиҷаи беҳтарин дар таърих буд. вазни 60-66 ду варзишгари беҳтарини мо Обид Ҷебов ва Меҳрузод Суфиев ҳам гӯштини беҳтарин гирифтанд, ки ва ё мақоми панҷумро ба даст оварданд. ғайр аз ин бонувони мо дар якумин шуда дар таърихи ҷудои тоҷик дар бозиҳои осиё иштирок карданд, ки ду каси ин бону ҷои ҳафтумро ишғол намуд. ба ин дастовардҳо як бори дига тамоми мардуми сарбаланди тоҷикро муборакбод мегӯям.